Mayam Krumzari don't give us impact news nei Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butam lokcheri thasi ki haibadi March ki tang tareta Council of Higher Secondary Education Council of Higher Secondary Education Manipur na koi logdono chathargliba February ki tarik 35 ki chathargliba duga March ki tarik 9 pau pangto ko doriba class 12 ki examination ki paper amada koi maru ina Galaxy Institute of Sciences Lilongi MAHEIROI amana magi Center Standard Robert High Secondary School we Kanchipur da tabni adugana misida mana unfair bin side Nongthombam thabuk se chatharamdagi ojana pharu matamda ojanu pini pharisi madugi damakta ojadu da khud tharuba aduga madubu khamdo pasang khiba ojanu pi amada mukmana khud tharubadagi tharubgi thodok lekhre aduga mahak se hojibagi onadi prekha thabu yadnu expel to khibadale tanto khibadale adubu chahi kaya gi tanto ibano mahaki mathakda karam actions lawkhrabage similar kogi suma makalgi kogi cheating chathrak matamda council gi maikedi karam kogi norms rules lei bibage masi action lakhut bibage habagi matang su khana nenugu damakta du kogi society sida suma makalgi ojada khut thaba ngambagi wakhalun laibasi masi education system da soibeira parenting da soibeira ojana takpa da soibedera kadai da soibeno natraka karma makalgi generation no koina hojik leiribasi habagi matang du su khana nenugu damakta ngasi impact news ki studio langsin leiribasi joining us tonight on Manung Hutna RIMS की Department of Psychiatry की Professor OJA Dr. Rk Lenin Lenin welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining is Council of Higher Secondary Education Manipur COHSEM की Chairman OJA Mahendra Singh Mahendra welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us DESAM की ex-President Moirangthem Angamba welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan ba question se OJA Mahendra da hana lakchar ke handa ki incident da incidents की मतंग से हाइपेट मधुगी ताकपीर मगा अंगांग सिगी है MAHEIROI सिगी मथक ताकर मकल की एक्शन लखुट की बले रबा करी ले रगे अदुगो मागी करियर की सु काउंसिल न खनबी बले बरका मकल की कोई एक्शन से नॉर्मली सुंबा इंसिडेंट्स इन द लखुट पीपल है कितंग थंबियो ओके हाय रिबन मिस द टॉक about dogs very much unfortunate I also being a teacher I feel very much hurt anyway it was done as per reports given by the OC, officer in charge of the center concerned, highly burn Pamsasi Singh police station da FIR Malos Tore, Aduga Masi expel Tore Matung Sida council the report pire council the report piraga Matunda, I could a council now, the gravity of the certain physical assault by a student to a teacher. Sigi da bakta akogi exemption committee meeting pamme raga koina exemption committee na hari bangang si uji sitting exemptions sidegi maji makata na pamanda ba apart from that another 3 years ama okay council da barka thaba ya handa ba hai bagi decision si laure higher but decision si it will be placed before the meeting of the council aduga final adugi tagadori ba agogi verdict haija batare adu bade council meeting du lekoni madugi matam kam sangba aduga akoi na masi amarom ni yenguraga di angang sigi ngaki oiba wimmamadigi or natra karino madagi mangon the spontaneous oiba action oiribra natra willful tauribra this way that way adumadi koina ko juvenile counseling center haiba aduda tauraga mangon the kari leibidon ru khangbirani adagi objective ki oina koina longli jagi base exemption committee na longli jagi base se angang si council da chahi council ki chahi ahum ta thokragasu whereas atopa board lady the atopa say council sing lady aduda thaba gi lambi masu adum tawjabasu yai we outside koina mu pijabagi hamdi nati ko we didn't write letters to all the councils and the boards across the country akoi council kakta degi hajabagi wani okay adaga let him try his best okay कोई COHSEM दगी है बतारे काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर खक्ता दगी चाही ओहुम की ओइना एक्सपेल तो बगी वाफम नहीं होजी भागी ओनदी दुगा हंदु हुजिक चली बाय चाही से की एग्जाम से दी मसी 100% एक्सपेल तो रहबगी वाफम सिमदी ताकपीरी अदु अतोप बोर्ड सिंग अतोप स्टेट की मपांद लेबा बोर्ड सिंग नत्रगा काउंसिल सिंग दगी दी मागना ट्राई तो जगे है बतारे ट्राई तो बगी वाफम दी लेबी अदु मतंग सेदा ओजान ताकबगी बा पॉइंट अमदा नुमितु दा मागना नोट तोर मतुंग दा फार मतुंग सेदा ओजादु दा खुद थारुरी बसी ngahaki oiba
महाकी सेल्फ डिफेंस है स्पॉन्टेनियस एक्शन है नत्रगा ऐसे नोट तौबदा फारबने सोदना एग्जाम होल दगी ताथोगनी एग्जाम थाबा यारो हैबगी कन्फर्मेशन नंबर लेबदगी आई ngamjaba khara di tormagi haidar magi sounding ma phongdo ambar khang haibagi wafum khara da haiba thodok sidi thokre adubu so aise da karamba miyeng yang bi koi oja sing duna haidi numitugi invigilator sing duna khara tough oine handle torubudagi oramba yan khambi bra natraga hujikan gi mahiroi sing gi mental makeup se somai toren khambi bra natraga khuda ki oi ba spontaneous reaction en khambi bra anga madlak sigi anga makar having hujiki tang tare ta thokiba thodok si yamna nungai taba dugumba thongdo amakak ne na lawe yai maroi no sai se da yengba yabasi ojana kaino da mahiroi no oja da phubagi thodok si amoram dadi akoi mahiroi kunai gi oina akoi gi oja haiba community sida maroi na main maker ne hariba human engineer ne hariba kunai si gi sumba oja da khut tharak pai basi am line di lawte adu sai da neiner ga yengba yari si angang duna मागी अनफेयर प्रैक्टिस तो तौरकना होना मतमदा मागी यानिंगदबदगी मान ओजाद दो खुद थाबगी थौदोक्तोबदी यम लाले अदुबो स्वाइसदा ओजाद छात्रना खुद थाब हाइबसी ओजाना छात्रदा फुब नते ओजादुना छात्रदुना मामा पाद फुब माने हाइदारे अदो लेइबो क्वेश्चन से कोइ छात्रना ओजादा फुबसी अनोब नते ममांगदा नोबोडिया चांदेल गिदा थांगना थिनगे तोरमगी थौदोक ओजा नोट फारोबगी लंबी दा छात्रजिना फुरकपगी थौदोक yam lai gra haitare ne adu masi aina uzabadadi masi aina khanjabadadi masi whole masi gi thogdok si kap ta naina ba yaroi whole like gi social system kaidar isi sidagi oirakpane haibadune ba aina thamjani mu haitare maramdi angang duna magi nga ki intention da oja du da puning ba natraga ma bu takpi tambiri invigilator do khut eta thaba yaraga ni haibagi ma morality ama magi moral value ma magi song yorok tri je swaista angang ji karamba phibam da culture talk karam pibam the education pirki karam pibam da angang sigi level da lakhi habdune swai ju nainari yang bayari si aina khanjabada de khudak ki oba natab angang ji fork natab magi schooling dagi ang kanda lairiba mahiroi jing siga oja jing siga lainari ba mari se masi karam pibam da lainari oji mayam nekta haina bada oja ga chhatra khakki oi thogdo ui boji u se adu aina ujabadi masi family amnen uje mama pa ji school do oja ni sakhi boni thola kandati school yum du ma pani school dun oja ne haidare adu dadi masana mama pa phurup ka samana bi thogdok thorok pa haiba se masi ekoi khunai sigi leiriba social system se masi mapung da kai tharak padik oirakpa result ne haiba se han da thamjani okay ekoi social setup sigi systematic dk hatara matam tamna kai tharak pa koi mafam amkata dagi natana imung dagi horga yum dagi parenting dagi horaga schooling arga social structure mai tor mathang kairak padagi magi tonga ba relation mama pag leina ba mari marup sing leina ba mari oja sing leina ba mari mayam si karam mong da leiri ba habidugi masina example ama masina futor pa output am oi bi ai habane to ai oja lin lak sege oja kamai bi handagi incident si khogi mahiroi amana oja phuba habisi yamna hadi khogi min uba lai ama da phuba khut thaba ga chamane haina wafam thamna ba su yauri kari habini oja hoi aseng makni thogok si makti yamna mak laibak thibani hujik oja sing na su takpikre ekoina masi akhoi soitharglaba khunai sigi sakpam amakaki madugi akhoi laraba khudam amakaki khoi ulakpani hena akhoi kanona angambana thambiri basisu ai yajaninge akhoi na incident si hana nainaraga khastang yengsi aduga akhoi na karmaina masi si tholakpano haibadu muk yengba nungai gani in khanse oibi arisi akhoi ojana thambiba dumaina out of impulse ngaki oiba karigumba mana toriba thabak tuda thingba pirubadagi adagi magi lambida ayet pa pirubadagi hariba ayet pasi magi punsida dia chauba kaiba ma oidori niko magi point of view dana haijabani ko satra se ke haibadi magi career da magi exam da soidana apan mala ani ba adu karigi tamakta mana hojiki thabak se taurubadagi mangon apan basi lai no di mana ngak tuda khandara moyeba hojiki angang sing se na angang sing su haijararoi hojiki mirol sing sina khalisi aina pami ba pot si at any cost magi min se kari toraga agi end si phangada ge si thoidok na border tongna deba achum balambi da chat ke shu yai aran balambi da chat ke shu yai aron balambi da chat ke shu yai agi means adu yeng dabida aina pami ba goal do haibidi angang sigi oina di natraga thodok sigi oina di satra ma oina di ma parikha pass tawning ba pass tawbada khakta natana mark yamna fazana phangba adugumba result ama ma pamamgani soidana ai assume tawsabai wani ko adaida hojiki thodok si phangna ba magi result se mark si phangna gi honaba matam da mana larik yamna kanna paraganda fazana ma kano revise tor kanda
mana ojasingdagi knowledge lawrkanda tharamaga maga yamna phangbusisu yarambanebako aduga atopa means khara mana hujik sinariba maung khara sidasu ma phangnana ba honaba sisu atopa means amanena adu ngasi khunai sidadi masisi iya ya badona e angang du thudong kai dena ma note khara tawjaramani haina khanba parents aduga guardians su yaudabana teba karigino bu angang singna note tawnanaba unfair means tawnanaba honaba matamda guardian singnasu कोचेन चेलग मधुगी सपोर्ट तौननब नहाय खोंबान चेनबा खोटपा गानी याम हाइनरमदो अदु केमता नते अंगांगना अनफेयर मीन्स सि तौबा मतमदा मखोयना मतेंग पांगिनेबको अदु अरगदी अखोयना मुक लाखपा मतमदा मधु अखोयगी सिस्टम सिदा मुक रिफ्लेक्ट तौरेबा अखोयना गोल सि खक्तंग फंगनबा होनबदा मीन्स पु यंगक्तबसे अदगी नंबर 2 दा हारिबसि कमायना लाखिबनो हाइबदा मतम सिदा अंगांग सिदा अखोयना यंगबा याबसि अंगांग सि मागी नॉर्मल अखोयगी फ्रेम ऑफ माइंड दा मागी माइंड से normal haigedra magi calm oina nungaina leba koigi nadekta angang amagi mind dagi tholeira natraga masi personality disorder oiba angang oirakadoribra natraga antisocial oiba angang oirakadoribra natraga substance abuse ki history leba angang oidoribra natraga broken family dagi tholok angang oidoribra haibena chingba mayam amsu koi neinadaba yadi haijariba magi background se aduna hariba thodoksi face value da hekta lepagi mahutta karmaina kari tawbadagi koi ojana so haibi amuka khanagini season gini haibse aduga hek tabadadi akoina oja amada khut thaba haibsidi yamna lanba akoigi act amani haina lofom toi adu masi angamana su thambi oja da khut thaba singa sina hanmanate yam toina thokre masi parents amada machana khut thaba gumbani haina adu akoi mental health ta thabak tawjaba mi moina akoini yam toina ngasi khunai da urise machana mapa da khut thaba yam toina ureba masi gi frequency masi gi thokpai sang se yam hengalai ba hujik se aduna karino ma kadai da no madi yam lalieba अखोगी अहल लमन सिंगदा थममद बेबिहार अदे खुनाइदा अखोगी चन लोंचट लेरंबा अखोगी वैल्यू सिस्टम्स हाइजब तारे अचुम चटपगी फजबा अचुम चलगा अखोइदा मदुगी लेमजन फम ओइबा अदे अहल लमन द बेबिहार तौरगा मदुन फजबो ओइरंबा गादो खर खर मांगसिलक पदौना अखोगी तौनिंग बदा तौबा याबा अदुगे मुक अखोगी खर फजब लोंदा हाइरगना अखोगी वायलेंस एज अ वे ऑफ लाइफ अइना करिगुमा फंगनिंगदि वायलेंस तौरगा हेक्ता फंगनी लावरगा खोंगगा चैरगा फुरगा लागा फोरगा हेक्ता फंगनी हाइबगी अंगांगसिंग इंखलगिबा एडोलेसेंट्सिंग सिदासु अदुगुमा आइडिया मा खरखा लाकपसि उजेयबको मसिगिसु आइसोलेटेड ओइना मा खक्तदा अदुमाइना पोगलकपदि नते अखोइगी खुनाइसिदा होंगाइबा मयाम मरोइना अखोइना युमदा ओइरगसु स्कूलदा ओइरगसु कैरोलेकाइदा ओइरगसु मीडियादा ओइरगसु अखोइना याम मतमदा उरिसि पीसफुल ओइबा यामना फजबा इंगबा नुगाइबदि क्या उद्रेबको वायलेंस गुम्बा थुगाइ खोकाइबगुम्बा मै थाबगुम्बा interpersonal relationship ta kairakna amana abu complain tawbagumba shaunabagumba potsina ayamba mogi mind sida magi tariba uriba kholiba mayam sida influence tawbraina khanjabasu lei aduna koina incident sina maram oirakanda koi kitang deep oina khandharakanda koi khunai sida mutang introspect tawrakanda koi khunai si krai yorage haina yengsinbagi chap saba tanja du la ena khanje okay khunai sida hangana mu yengbo mathok tare habne koi krai de lepi krai de lakpono habsi yengbo mathok tai aduga koi gi event sing sida कोई ममा ना मचा पिकली मचा हाथोक पा अरगी मचा ना उमु हल ओर ममा पा हाथोक पगी पाव खाबु याम जाउन रे हारिबा पाव मयाम से अमु न्यूज़पेपर दा टेलीविजन दा रेडियो दे मयाम थोलतुनी थोलेबे मयाम से सुम अमु हन तौनो गे दम थोलक पनते मसी तौदना पा ngasi gisu admaina khana jaini ai no toraga paw wala ni aduga ai maramda manu huna da khana rakani haidra no torpa crime torpa targadi madudi lambi um chakre maram da sai sita koi media na khana jari se su madu tawdana ba hena safa society amma da sanction nabagi matang dani adu swai sita mayam hani si no torpa hai si mase output amani input na te no torpa cheating torpa unfair mention na si exam da masi output ne result ne करीगे रिजल्ट हाबदी मा चाही चुपमा चाही अनि दो माना तक अमदो मा लारिक निंथिन तमक्तबगी न तक पारक्तबगी मरम स्वाइ जन माम हाइजे नोट तोब रिजल्ट मयाम याम का हेन फोकस तोबी नो यस मदुसु मथौ ताइ फोकस तोब दु हेन मथौ तारिबदी मागी इनपुट हाबदी मागी टीचिंग मेथोडोलॉजी मागी कोई एकेडमिक करिकुलम नतरग एकेडमिक मागी कैलेंडर चाही दु मतक मान लाइक ताकपीर कमाइ तो लारिक ताकपीदिब्रा हाबदु त फोकस तोबन हेन फगने हाबगी वाफम लाई मरम मदुना चिटिंग तोरैसी लारिक ताकपीद बदगिनी हाबी वाफम सु लाई अदुबो चिटिंग तोरी बसी कोई लाइक तमद्रग सु आई डिग्री पाइबो पाम्बा सर्टिफिकेट पाइबो पाम्बा खरस अदुम जाम नौदी माली अदुबो मदुना मसिंगदि जामदबनिना अयामबन नो तोक्सलैसिनदि लारिक निंथिना तंबीदा बानतक पाहुदबन ओइबे मरम स्वाइसिदा पानिंगद्रिबा नतरग लारिक निंथिना तमहौद्रिबा मयामसि अखोइगी एकेडमिक कैलेंडर द करिकुलम द ताकपी बद सोहेउरे हाबगी वाफम सु मयाम पुकनरी स्वाइसिदा अखोइगी काउंसिल के माइके दिकरम मिंग थंबिउजा अयामबन नोट तौनरे इसी हाइबो वाफम दो अदुबद आई रिफ्यूट तौजगे ओके अयामबन नोट तौनद्रि हबसि ओके
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯁꯣꯐꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯝ ꯁꯥꯔꯇꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯈꯛꯇ ꯂꯩ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯈꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯐꯝ ꯖꯒꯥ ꯅꯨꯡꯒꯥꯗꯨꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯗꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯂꯥꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯛꯅꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ and the Director of Education S, respected Director Kiran Kumar, yamna gallant, valiant oiba initiative lokalaga kan honari. Oja watpagi wathok adagi thogdok se thoiba sidi private institute ni. Private institute si ayambana makoida masana honajaba management si masagi oibanina makoigi tambibagi amama tawagi supervision si moigi managing committee na dum tawjabani government gi adugumba changde adura makoi si tambiba watle haiba taragadi hariba moina ming chaluriba adugumba establishment do aduda dum blame tawbigadabani aduga akoina hojiki teaching learning gi system si satisfy oibam su oidabasi oidabaga si some percentage yengna matamda aidi 50-50 ni haijage 50-50 ni haibagi arthadi aikoida leiriba system sida in a year 182 days katari ko teaching gi fangisi sigi marak sida isda laibak tibadi karigumba suti nataba ban blockade kumba karigumba sum leiba aduna angang singsina tamjaninga kasu tambagi khudong chabasi fangdaba oja singna takninga kasu taknanabagi sigumbagi communication set watpa ada marak sida tuition ki culture amsu lerakpa tuition ki culture sina asagi recop to bunna ba khona bada hari basi am chawna mateng pangi whereas tuition ki si effort to bangam jeda ba parents sing dadi satra sing dadi yam chobo awaba musu oi adu hai adna aikoina say we have to look back khara sahi khara gi mamang de leramba scenario do akoi adum khara su dum yeng bi ai tuition culture si leitring da haurak pani akoi si tasing hare gadi ada matam du di khang da basi akoi da oja da chalaga hangjaba matam da oja na phajana takpi re haujik su hariba satra yamda enthusiast study enthusiast oba satra mana oja magi manakta challerega sir ai si matang takpi u haibada maduda takpira oidu boja so mata leite masides da khwaidigi maru oiribadi ai se honaningba khangningba hainingba hairiba mindset se simakak leibisi am darkar lei ai tasengna haijarabada ai masibadi henjina haijabadi nate ai koina mibu mina sembai base kharama khaidi percentage kharama khaidi ngamba ya mi mabu desired goal yauna ba khona bada masa masa dugi intuition nungdagi thorakpa apambadu yaudragadi panthungpamji yobang ngamni je ai sunga tasde okay nungdagi tholokpa apambadu desire do passion do yaudragadi lari hiding bodu faudragadi lari phana tak taraga su natra coaching tuition cha taraga su yaroi habi wafum dani tak pirisi adubu so sida madugi desire passion spark se lehanab ge damakta khoi academic system sida khoi larik tamning da mi dubu namra laik tam hanta ragadi masana cheating torokta bani ado inga sai oja ain hajagi oja yes adugi culture se that should start from the family okay family de basically from family de lakadam ai koina haujiki matam sida ai parents sing se angang sing si mana poiba masa si yamna nungsibi chang si yam hengale khale aduna masa sing sina haiba sing si adum phangan bai batare ayam bana ni mase parent ai su parent amani aduga atopa su parent amani aduna adum di tobra ai ngon hangrakni ada ai di tawde
इसान है हायर पर खुदिंग मत आई अदम अया बखरा तौनी यादब दुदी यादे अदम हाइगनी सी हारिबा याबदुना याना तौरिबा यादबदुना याद्रिबा सिगुम बगी do's and don'ts की मरक सिदैसदा सिदी तौबे या सिदी तौबे या दे हाइदना तौरिबा पेरेंट की मसिंग से मसी हंथरा ब्राइड खली ओके पेरेंट्स सिंग मसिंग हंथरा कोई वाहम ताकपिरी कोई करिकुलम फजना लोइना बज होना रे तो कोई नवीन मसिंग यामना फंगदबना मरम मदना ताकप ngam di वाहम दिलेबी अदु जा साइ सिदंग सागी डिजायर मोटिवेशन तो लाहनब के दमसा अखोगी इंस्टीट्यूट खरदा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्कूल खरददी इवन मोटिवेशनल गुरुस मोटिवेशनल स्पीकर्स का कोरगा अंगांग से मोटिवेट तौनब होनरी सो आइसे मजन ताकपदी कोई मोटिवेशन से हैंगल हन के थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर मोइदा लहनब की दमकता करिकुलम से दादु मखल के सिलेबस अंगांग गदि मोरल साइंस का खरा दुम याव थेना जै परबन सुम से कांस्टेंटली कोई एग्जाम दे इवैल्यूएट मधु की परीक्षामक तोदब तारगसु अंगांग सिंग से ngасagi motivation na thagi inspiration se pin of the madu gisu yes curriculum da curriculum da syllabus is da high ba moral lessons or natragana dignity of labor ka yauba paraka si angang sing the syllabus hapsin ba da ka wena khale ai koina tamjar ko matam da phajabi gari huram ba ka intame picture ka yaur kanda aranwam to matam da करी दंडी फंगब याबगे कायसे क्लास मतम दुदा खोइदि मरी सुबि मंगा सुबि हरे को अदुदैदुदा तमे अदगी करी गोपाल ओइद बंगांग कई चाबा कायना सिगुम बगे पोसिंग सि हौजिकी सिलेबस ददि क्या यावदब माली अरे हौजिक ते यावरि बसिसु अखोइना 11 12 स्टैंडर्ड ता यामना फजबा परा खरि यावरि बनी करी करी नो हाइबदा ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ विलियम हजलिट की अदगी ऑन सेइंग प्लीज एजी गार्डनर की अदा एजी गार्डनर की ऑन सेइंग प्लीज हाइब सीरीज दा यामना पिंचिंग ओइबा वेरी मच इंप्रेसिव अदो अंगांग मना फैमिली दे होरगा तंगाई फदर मदु इंदबा यादबा हाइरिबा सि करिनो हाइबदा इटिकेट ह्यूमिलिटी डिसिप्लिन हाइब सि अक्वे that starts from the family yum de howi ara akoina hojiki samaj sidista akoina syllabus guidelines law adigi law code this way that way hair bisi puna maksidi ki tongan ba moina khwaidigi maru oina samaj bu lipun na moina pulibidi karino hair dengan sagi etiquette and humility and the human disciplines and manner hair ba posi on saying please have a gardener gi ziki pros essays the albany importance of these manners well mannered and the discipline and the etiquette this is not entered in the book of law but it plays a very vital role for the smooth functioning of the society for example aina ai imasi aina maming oina ko busu yai aina madu ai imasi ai imasi pemsa kawe ai imasi pemsa na ko matam da करीगिनो नंगना नंगना मादे पेमसा कौरिदी कायदना आइगोंदा आइन दंदीपीन न आइन लेते ओजादा सु मिंग को बयाय अदुबु अकोदे लेनेरब कन्वेंशन अकोदे लेनेरब मैनर इटिकेसी हाइर बिसिंग से इपादा बाबा कौरिबा इमादा इमा कौरिबा दादा कौरिबा हाइरिबा small things but that plays a very important role in the smooth functioning of the society. That kind of moral values should be cultured from the family onwards. Okay, moral culture is yum dagi maruina horpa mathuk tai tambir mathuk tai hamisa sit angam badlak chagi angam ba yum dagi horpa so mathuk tari adum ngasagi nortowi wahum duda yum dagi high moral values behavior me amse manner me amse thina tamaktar ne tamna magi school gi system da kaidal anga sidi north torum da pudor gi mami so tam tari malam so ngasai su angam mana takpi bata pura khoi system jigi khoi khonai jigi asoi bane na tai only school da soiba khatana na khoi yum dagi horga loi sore abagi wafam duni takpi se tu ngasai north tor putang sai jaba like ta moida ba khara magi certificate gi da makta tamde atabagi tambagi no torubama atraga khara amana ngasai north tobu mayam do haijabani north tobu kai tu gi loina bo north tor ha to north toru sing tu gi manung da ya mana ngasai hoi larik pahudaba natraga koi syllabus cover tauba nang haudu basum mana ayamba oi basu yai natraga ai hojik culture am orabne no taubusi yai habagi culture am handagi lerakpani na madugi follow torbusu oramba yai habagi wafum duni adu bo haina balai all generalizations are false including this one ain hajari pawba lali habagi wafum bo leijari angam matla se amba kamai yengbi masida parenting gi yum dagi horga yam chauna soibam leireng khanbi bra karai krai da soibam lei maroi nang sai ta soibam motivational की क्लासेस नत्रगी इंस्पिरेशन क्लासेस स्कूल दा याउ याद्रगसु मैम हाइना बलै अखोगी अफबो जादी लारिक ताए हाय अदुगा अखोगी याम फबो ओजा दुदी इंस्पायर तरमी मोटिवेट तरमी हाय मरम अखोगी ओजा सिंग से
inspire tawdre haiduribra motivate tawdre haiduribra again all generalizations are false including that one kay happening hojik ojana su yam phajan takpi gre ado ain ujabada su maroi na hojik ojana haibi ki ba motivation na trak inspiration na leiri ba mairoi sing moral value se cultivate to singam gadori ba haibi sing question mang ta leiri se ado sai se hojik ain ujabada chai mang da so ki ba hojik cheating to wasi namthak to wasi karai degi haurakre ado kadai bakti yong na sangjala haiba question ni mang ta re se mang da 2002 gi mang da toramba unfair means sin bagi maung degi khangong hol kan la chahi mari manga da sandari iba sitting to one another lana vaika pass down with story ba mong sida imung manung da kayam soire ojana kayam soire adigi mari leina ma examination silli ba mayam ni kayam soire habi ka chaw hanga ma swai se leire aduna sai zain ujaba dadi oji ojana habi gi ba yum dagi soire habi ma yare yum mai ba si ai sa haije gi bidan mang du samjakre yum du da leibiri ba ahal laman mama pa sing du digi hawra kanda mama pa ga mahiro sing du ga angang sing du leina ba mari fattaba tawba aranba tawbasi ai isagi aranba tawbasi isada hainadaba isagi self respect asi masi matam pumbuda ngakadabani haibase imung manung di foundation na moina len mamsange aina note tawbasida aigi note tawbasida aigi punsigi oina mangjaba ma aran mama khong thangjalabani haibasi tawtar angang gi note tawroi aduna hawjil lai adai dagi su yam laiba means ta pass tawba pange phangba pame masai jana habi end se yam laiba pambai sinaraga means sinaraga na pass tawbase pame maram badana hauji ma pa jing wakhan da leiri si lai su yam tamhalaga lai su tamaga phajaba teaching learning process am pora kan da hena phaba mahili masing tamhan bado madu natabada angang je kayam yam na mark phangage kamai na mark si hura la phangadori kana na question semi kadai da question je tawi karam ba suggestion chane isi de thi le gre ma pa jing ai dare masa masu jing da sai da aran ba sitting tongna bi achobu rum mam lai gre sine sai je lai gre adu da ge mu aina khanjaba de sitting torok na ba gi masak si leiriba atmosphere maroina school gi natra center du da achoma kainom leire sai dai tare handak akoina visit tatkan da su phajari se ayamba mobile phone namada aran ba thabak torame social media ai khutang da whatsapp ta natra facebook ta oza ekta yogler me adoi dadi swai da taseng na sida oza na panje oza community bu lana lo phum na te sida yawre bu oza sing sina facebook group sida oza sin yawrani mapalam da gi magi answer je loi semdo ani thajal ani manung damu tawrani somla kan group lai ni manung group lai ni examination ngam mong ta da bhai da somaina namthak tongna na bagi ba achauba no ma lan ban na ma haire bai ko gi ki chathari ba examination system mong sida lai re mahiroi loop laktri ngai da board ki na council gi mi laktri ngai da huran badu white board ti irka ta thok na bhona ba natrang moi hangar matung da tak na bhona ba maji still hoji ji chathari ba center khara da hai tare adoi dadi huran basi namdana lana to hona boda matamda oja community natraga invigilator natraga leiriba eso natraga mari leina mioi khara involve tawre aduna swai da sigi kano sida ayamba hygienic masi sumba aranba me am leiraga sum sai kano na so hangbi gi ba sigi phibam sida satragi maung leiri bangong sakar khaidok pa masang pa mal khaidok pan ba hadong man chale maram de in ujam meng da note tawraga ma yamna phangdaba yate habigi wakhalon da churaga condition tawraga leigraba mahiroi pass tang tawragadi magi tongan ba sinpham amada sat karaga natraga magi kaino amada business line da natraga magi tongan ba sinpham amada vocation course am sakar hingbe aba lambi ma adu kangu umana kana guma nakna bo oja natra invigilator natra sumadagi aran ba pambai unfair means not practice me am sin pass awani haba kangu uma sumba group am leire adu itadi size da tasengna khudi mak streamline tongna honar matamda phatre na khangba aran ba tawusing dudi madu akoi namdana masi loktok pam sangi adu ga sa haibi ki ba tasengna board natraga council ke certificate hiram kharata class 10 natraga 12 pass tawdri makha further studies tawu yadaba sumaina leigre so is da mahiroi mayam ama magi tungi punsi ki lambi yasaba mayam ama su hairiba pallani sina thinga thamadung tawe ada so is kitang lambi ma yat pe yabra kudam moina mai course completion certificate kuma pir kan magi tungan lambi sat ki pe yaba aduga maduga atop regular student amada phangi ba certificate du de manaba nataba hai tare adu dadi sumba angang pass tang tawjar kan magi lambi ma seng bi pe yaba mahiroi jingje sigi ju lambi puthok pa yagani na khalle aduga ngasagi main ina whole system sida unfair means to holakna bagi leiri agent mayam jing hai tare na to holakni bo honari ba mayam jing je masi budi koi oja hoinu jam kan tobiri masi di namdana muthatna bagi campaign duma sangjen ba ma changeng khali adu ngasai last ki hangbi gi wahang du da tajara kan da whole system je naina kan cheating torokna bagi masak si masi aina khanjaba di ngasai hai gi ba ayamba mama pa jing di horakan semdo ni apa malai maram di mama pa jing na masa jing ji school da thamaga
masa sembagi daite si 90% di skul lo inthok rai taren atuda mama pa ga mahiroi ga leina mari inta leitre atu itadi imung manung sai di hawra kanda nangna ba understanding ko gi between parents and students machine na hungna sakat pa ma sang do mal okay ko gi macha jinga mama mapa gi marakta relationship hena phajana sagat pa mathau tai madu tor matam da koi not to bagi wakhatana tana angang si amna responsible oiba society sida family da masa mak ta yamna responsible oijaba mahiroi ama soidan oirakani habi wafum duni ma yamna wangna phangba phangda badan tongan ba am oiraga maramuduna ko gi mama pa parent amadi what sing ge marakta leriba ko gi relationship hena phagalan ba mathau ta habi wafum dum dilali on the no brem taluja ge break batung da ai oja lelin lak ge break ta am judra ke impact news meng ta no lebi Welcome back. Adon ngirba se Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam Manung Hutna ta si kana jarmi ba se hau khiba March ki tarikh tare ta COHSEM na loba class 12 ki examination ki paper amada mahiroi amana note torub gi damak ta oja na faru gi damak ta oja dama na khud tharuba adu oja hairi ba incident su ba khamdok palak pa atu oja amada mo khud tharuba gi thodosi matang da kari gi damak ta su makal gi behavior su makal gi events si ko gi society da masing hengalak lebno habi matang dani khan jarmi se matang question se oja le lendra chi oja ko oja sing gi angasai ko family gi mayam tongan more thing thambi khare adu ko gi education system gi so happy dum thambi khare to so ase ko gi oja sing gi role si am chawga dan khalingar maram de ma pa sing sina oja to loi hai responsibility pito ki wi mami tari maram to oja sing sai so aina happy panja ki ba ko afabo oja di like tai adu yam phabo oja to di inspire to we motivate to we have gi ko statement ga se hek thengna jai mase karai phaba chumba jana ko mai to oja kitang habi oja yam chumba statement Rajna Tambiris. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯉꯝꯕꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯕꯣꯛ ꯀꯥꯕꯣꯛ ꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯗꯅ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯎꯔꯒ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯕꯨ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯏꯟꯄꯨꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯗ ꯋꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯆꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯁꯪꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯅꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅೋ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯔꯞ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯤꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯆꯥꯒꯦ ꯆꯤꯀꯟ ꯆꯥꯒꯦ ꯋꯥꯇꯦꯕꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 10ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯝꯗ ꯈꯔ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯤꯟꯅꯗꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯁꯥ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯤꯕ ꯈꯛꯇꯅꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯤꯞ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯗꯦꯖꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯗꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯅꯗꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧ ꯆꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯃꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯥꯟꯒꯗꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯧꯒꯥꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯁꯤꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯄꯨꯡ 9-9ꯅꯦꯕ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯥꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ इवनिंग मतमसिसु ट्यूशन की ओजादा मुक सिनरबनेबको मदुदगी अमुक पेलक्तदना अखोइना हौजिक बोर्डिंग की सिस्टम अमुक लाएदनाको बोर्डिंग की सिस्टम सिदा अमुक अयुक नुंगदांगजो अमुक पुलप अमुक थमजनग्रेबको अदुना दि ngasai पेरेंट्स का दुगा छात्र सिंगसिगा गार्जियंस का आंगांग सिंगसिगा लेमिनगदोरि मतमसि ऑलमोस्ट आई बिसा लोइखरे पिरो हाइबगुंबा अदि नारे एन मोइना कौरकान चलगा गाड़ी हापगा हॉस्पिटल पुबगुंबा सिदगी हेन मागी रोल सि इरै लेरक्तबदौना तौराबा अदुना सुमाइना सुम तौबदगी दि पेरेंट्स
guardians aduga magi angang sing satra sing nak na mari aduga khangba amana mabu khangba gi chang se asuma suma laptok na na strangers tawna torok padong na tawe ba ko adeng mo oza sing si da zoina thamjaning basi oza punam bo khoi khurum jai oza mayam sina sembirak budai khoi ngasi si oiri ne ba oza bo khoi na yam kana kano toruba lan na loruba yade oza in general haijabani ko khoi oza afa oza sing khoi ngasi su ningsing jari khoi ningsing bada khurumba yabagi khoi gi adugumba respect to pawe pongning da aduna thamjaning bo wafam di respect haibase sidi khoi na demand tawgada pot oiram direba command tawgada neba command tawgadi kamai tawni aina babu fazana nungsina takpi khraba aina mangonda achumba lambi ngakta takpi khragadi nongma mana realize torokanda oza du tasengna oza ne haina ningsinga kaneba adu huji angamana thambiri samaina oza du su note tawmina bada yausala aba oza du su akoi gi natta pambai sinaraga kainom kainom tawsi hebda yaraba kainom chamina si fataba chinjak cha se stum yaraba adugumba magi phanabagi namada magi mak yamna phangnabagi namada achumaran thidana adumak yausilaga mabu guidance tawbigadaba motivate tawbigadaba inspire tawbigadaba mahutta adu chummalan ma thidana charminaba horak patargadi magi respect to maduwala kan hen khanje adumak so khona uriba sidagi su adumak khanggadabane ba aina tawrise angang si phanaba oidre aigi se adu magi atopa gain khar leramba yai ko monetary gain leramba yai natraga something or other mal free da adumaina yarum gadabadi mande aduna di akoina overall ainga sai thamjaki badumaina ojagi role se aduki matik chawi adu oja haibasi su khunai da leiba pot amani na masu hingdawa yadabani na adung maroi na ojan song sai thambi khiba government ki setup ta leiba oja sing private setup ta leiba oja sing mogi gi khoi gi income se yenguraga su yamthin kenare ko aduga private school da leiba oja sing na sujari ba toriba effort piriba mana honajari ba siga mana fangiba magi keno siga paisa siga sisu yam chauna khenaba male ba ko amrom da deina he khanjaba sim koi se exploited oiraba PhD ga su yauri hariba fazana moi siam wana well educated oiraba natraga somehow magi matik chana ma hairaba mi sing sisu fazana pibi dabadagi magi needs to na di helakpani na masugumba khoi nato pambai rom da chang pasisu kana gumo zakhra da di yarum gudrai na khanje ba asmain tawdana ozagi role si role model oina legadabani oja sina mabu inspire tawrakanda mangonda haining ba paning bagi wakhal role si phawhallakanda oja sibu urakanda aingonda bebhar ama tawning bagi wakhal si pohallakanda angang sibu sembasi nungai gadoi ne ba ko adu ngasi di satra sing si mama mapa amadi guardian jagisu amu lapthore adu mabu thammiba boarding school hai sidi akoi gi mostly aina khanbada akoi gi paisa gi motive ta tobungak ta angang sembagi motive ta leiba boarding school di masing yam da brain khanjei ba ko adubu run toriba akoi gi staff and faculty sing dusu yamna well educated angang yokpada khang hairaba mi di iman man di hariba thawuk phangdabagumba natraga karinoma tawunaba leitabagi tawbagumba oina ujabanina angang sembada moigi role si yam chauna legani ba thajade ba ko aduna yumda su fazana tambidraba aduga boarding school sing boarding gi mafam hostel hagidra sida su fazana ba bo mai chumbidraba adu parents gi miyeng wang badagi su lanthora ba adu makoi bu aikoina education haibu sida ai education is ama oijadraga su mark na yardstick oina mark yam phangbana phaba satrane na khanar pa taragadi education gi wan thok manghala aba matam sida di aikoina mi ama oina citizen ama oina koi semgat padu neba education gi mathau de larik yamna haiba mak yam phangba phangdaba tokraga achumba chatpa afaba thabak toba country gi damakta khanba aduga ai kan science bu yamna luna khanjaba aina kanagumba mabu xyz pudi cheating toba yaiba aina ma khanghandana aranba toba yaiba adubu tawriba cheating se ai isana di isabu cheat toba yaroiba ngamoyeba kaigino ai gi kan science di aina kaidongi du cheat toba ngamdeba aduna aina ai gi kan science bu luna khalaktraba aina ai kan science bu chit toba ngamakpa mikup tu dane ba khoi khunai amana yamna oha do sa ta gane na khanjari se ado hairi ba mikup se hausi mak khara mami ura abra khara mami urok pro male khoi society se da to maro ina family gi am job responsibility le re ado bo family da gi hek tholaga khoi boarding haiba tarji kan school natra su boarding am hang nare madu da su khoi gi like tak pi ba i le re school amung le re natra private tuition coaching center me am su le re hair me am se gi am job role am le ha ma pa di thado kharani thinba lakpa anai garo kan lo frozen to mena sel wala kan pi bana contact se wari wata interaction se am wala have ojan sing yam chawber responsibility le re maru ina like tak pi riba school sing tu da yam chawber responsibility le re maduna ojan sing e contribution se oja kari have ni ojan sing na contribution walo boding si angang si magi moral structure da magi ways of thinking da aduga ultimately magi behavior da oja role model oigada oja du da fugi habagi kuthagi habagi wakhal lai si so da oja do na khoi sem ba tot pawal hore hana khanbi bra karam meng thambi oja kitang habi
मसी मफम मफम की मतुगी न खेने बले गनी सागी बोर्डिंग स्कूल हाइरिबा की मतंग देगी मकोइना अंगांग सिंह थंबा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हाइरिबा स्टेज दा याम नोंगाई वाइब थोई नोंगाई वाइब थोई हंदक की परीक्षा की अहुब नुमिसिदा इंग्लिश टॉप नुमिसिदा बोर्डिंग स्कूल लमदगी क्वेश्चन मकोइना परीक्षा दा हंगकदोब क्वेश्चन सीनी येदना मोइन व्हाट्सएप दा थागल हॉक्स क्वेश्चन अदा अंगांग सिंगसिदा मोइगी सी स्कूल अतोप नते इमानुएल हायर सेकेंडरी येदना सोमदा लैबा हायर सेकेंडरी सिगिनी अदा अंगांग सिंग मयाम अमदी वखल सी चाइथोक्रे क्वेश्चन सी सुमाइ तौदना लीक ओइगरे येदना लाकी एंगोंदसु अइनाता अंगांग सिंह सात्री ऑर्गेनाइजेशन मैम इसा साहब नखोई क्वेश्चन लीक ओई हाइबसी वेरीफाई तौबम चंगी ओइदे आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट क्वेश्चन लीक सो ओइदे येंगे अकोइन मदु चुम्मे क्वेश्चन लीक ओइद्रे सुमाइना अंगांग सेमने बनेना बोर्डिंग दा थंबिरिबो ओजा सिंह असिना काउंसिल ने नमजरीबा क्वेश्चन की पैटर्न काउंसिल के लोगो का सी तौरेरगा अंगांग सिंह दा क्वेश्चन पीरगा अतो अतोपा छात्र सिंह दा चाइथोए अंगांग हातुरिम नि मोय अंगांग सेमबा नते ओके बरखा तौरम दाइदु दा चप मानबा क्वेश्चन ने अदर अंगांग मयाम अंगांग लिसिंग तरा कुनसी व्हाट्सएप दा तौरगा लोइना तौर कालदु ददी मखोइ वखल से चरांग नरे खुदक सिंगदोक सबने थ्रू मीडिया दा अना सिगुम्बा अखोइना पेरेंट्स सिंगना थाजरदना ओजा सिंग सिदा सिनरी ओजा खरा मदि आइना दुननी मफम मफम की मतुंग इली हाइजरी बसे मफम खरददी क्वेश्चन सि मोइना सजेशन पीरेरगा अंगांग सि पाले अदुगा असि असेंगबा क्वेश्चन नि गाय तोरगा थादोगा अंगांग सिंग सिदा लाना लमजिंग बसु याउदबा नतेबा अदुगी दमकता अखोइना मसिगी साइबर क्राइम एसपी इज कंप्लेन तौरे मोइ थीरे फारे कमाइन तौदना सिगुम्बा प्रजा पुनमक सात्र पुनमक अदगी लेबाक सिदैसदा तंगदु लेतादबा अमा थोहलिबिसि करिगिनो आयदना मखोइसि हौजिक करी एक्शन लौगदोरिबनो व्हाट इफ एक्शन डिम फिट सिगुम्बा चरांगनबा थोहलिबिसि करी तौगदगे हाबिसि कोइ परखा लोरगे वारि लौगदोरिबने अदुना and whom to believe and what to believe is now becoming a very very difficult question to arrive at kana abu thaja ga doinu si gyan tadre parents singsu some parents not all yum dangana sangna bi yadraba like pawoi su ma cha ga uni su phuning daba ngangning daba du oja ma gi manak ta tharaga di oja du na sebiraga di phani mapana tamalaga di phani kaidana thaba अंगांग मैम सु याउदब नतिय अदुग माइ पाकना थोरकिबा अंगांगी मसिंगजे असुगी मति वांग अदुननि आइना गसाय अकोन ओजा खक्तद डिपेंड तोबु याति अदुग हंजन हंजन हाइजु वारो बिगनु युमदगी मखोंग सोंबिरे एर कांदा do's and don'ts खरम कई चादुगी अंगांग दुगी लिटिल माइंड्स दिस दा इंजेक्ट तोबिरे रगा अदगी से डॉक्टर ने ताकपिगिबा कंसाइंस है दो कंसाइंस फजन मच खंगन बम ख ब्रॉट अप तगी दरकार लै अदो रगदी अखोइना खुराली बनंगसे डॉक्टर रस ताकपिग्रे खुराली बनंगसे मीना दि खंगम मोय नंग दि खंगी को काइसी सिगुमबगी सम लेसन्स का मु मकोइदा लास्टिंग इंप्रेशन म लैना पीबी बे तारगदी अंगांग सिंग दो आराम तौनिंग हाइजरी ओके एट द सेम टाइम अखोइना हौजिकी ngसाइगी हाइबिरिबा कोई अंगमन हाइबिकिबा सिगुम्बा नतबा अरानबा पांबै तो मतमदा ओजा सिंह हेक्ता यौरमी हाइबसी सम एरिया खरगद प्रीवियस ईयर चुंगी हनकी तौदोक्सिददी ओजा यौरमगी रिपोर्ट अगोन हुजफाउदी थेंगनजद्री को यौरमबदी या हियर एंड देयर हुजफाउबगी परीक्षा कंडक्ट तौरबिसिदा थेंगनरगदी अखोइना तौजगदरबिसि गवर्नमेंट की ओरगना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दा either to the extent of the say suspension nataba tabak tagi potha han bigro haibad angang mangana na balibani angang samaj dis da phattaba poisoning ka amuk tawre ra angang ki career mangana na baliba mi sing se terminate to bigro ka haibasi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯖꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯥ ꯄꯣꯛꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ I want them to true to themselves ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ unbecoming of a teacher ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯕ there lies the secret of success of a teacher ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯪꯗꯕꯗꯨ ꯍꯪꯖꯔꯨꯔꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯔꯨꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇꯨꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯂꯦ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯕ ꯎꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯥꯔꯛ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯝꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯋꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣरिꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ by the end of our education ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛꯇꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯅꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕꯔꯣꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏ employment oriented education ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ एम्प्लॉई ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯁꯦꯠꯇꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ एम्प्लॉई ꯃꯥꯏꯟꯗꯁꯦꯠ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ एजुकेशन सिस्टमꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩ एम्प्लॉयमेंट ꯑꯃ तानबगीदमक्ता क्लास 12 की नत्रगे मैट्रिक की सर्टिफिकेट मथौ ताबदगी आई लाइक तमिंग दे अदुबो आई थादबा यादुन पेखादो थारबनिना आई नोट तौदबा याद्रे मरदो नोट तौरे मा याम फंगबई वानतबा आई हैव टू बाय होगो क्रोक pass the exam so that I have the certificate so that I get the employment kare having a karma khalgi education system expect to be angamba yam sum mofam ne roina corruption tawraga thabuk tawba yai corruption tawraga I matik chaba thau phange haibagi wakhalun still haujisu leiri satharaga leiri masi hek leiri ge disum phattaba aikogi unfair kaino mayam tholokine aduna size da aina khanjaba de aina khanjaba karama makhalgi education system amma Manipur dagi pami haibasi matang da ina samlamna khanjara kanda Dr. Lenin nu siam phajana thambikre hojik la iba hidana basidi taseng harakanda aikogi mark oriented education system haita mark khwaidagi wangna phangba first percentage amna tawba record khwai chanba position holder man puthokpa madu evidence tawba madu muk satra khomba satra khomnamda lupa lakh tara ko lung pira kan satra leiba leiriba satra du mohona ba madu gi product puthoka ni school du fai haiba sigi culture ne haidare ne aduga amuromda leiriba mahiroi jingsi schooling school da ta kadama mahi masingi teaching learning process ayama tawdre na khanbe yai ayama tuition ne satkiba coaching ne satkiba mayum da home tutor kaw to hanba aduga taseng school da magi leigada magi takpi tamibi ke noji pura kantor ko no tawre haitaren adumang na maram moira kan noji akoina khanjabada sum makta yumpham oiba natraga aigi thabak tawnabagi pandamji mak khwaidi wangna phangba natra certificate to phangagadi ai huralaga ju sen namga ju thabak phangba yani haibagi concept am leibnina swai ja aran mam tawri ne aduna swai ja aina khanjabadi asengba education nama haibasi angang du da natraga mahiroi du da magi khunai ji reality khangba ngamba khunai ji gi achumba aran ba khangba ngamba tasengna kan ai isa ji hingan mangamba makalgi education nama piba ngam tar ga di leiriba khunai du education dai koi chatnare na lowe yai leiriba koi Manipur gi education je tasengna harakanda tammiba mahima singchika ai gi hingnaba gi lambiga ai gi leba nungsiba gi sense of nationalism sense of belongingness natraka ai gi economy phanaba gi natraka ai hingnaba gi natraka ai mai pa nungsinaba gi kaile ka nungsinaba gi dumba education ama yaurabra samna value based education ama oirabra haibisne adu oide madu oidabana maram rogan ujiki yamna charangna ba phibam mayam ama tholakpane na khanje aduna so is the main oina akoina expect toba adugumba lehening education si tammiba mahiroi jingduna aina tammiba mahi masing si aigi leba ki damakta ni khanma ngamba
तम्मीब फंगीब मही मसिंगसिना आइगी पुंसीबु हिंगनबा ngamba आइगी लेबाकु कनबा ngamba आइगी लेबाकी डेवलपमेंट दा लमदमसिगी अवोन ममा पुरप मतमदा तम्मीब मही मसिंगसे मसिना जनबम लेबा तारगदी लमदमदुगी एजुकेशन पीरबु एजुकेशन कानेना खनबा याय अदु हौजिकसे कॉन्सेप्ट सी ममा पा नत्रगा लेबा अखोगी मियाम नत्र लेबा खुदिमंगना खनबा वाखललोंदा लाइक हाइबगी नत्रगा एजुकेशन की मंगान फंगबगी वाखललोंदा लौरिबा परसेप्शन सी इतन तेयोनबरा कनम तौरे हाइतारेन पिंगैदे होरकान अंगांगसी इंग्लिश अमना ngangbadi होरकानदा इंग्लिश ngangbदुदी मही मसिंग हाइबनेना खनगिबा मदुदगी क्लास खुदिंग के रैंक चलकपा मधु असुम हाइबनेना खनगिबा नोंमता अंगांग क्लास 10 योरक्तन निसा चाबरा गुली चाबरा नत्र कनाना लोइने करी वही वता साने हाइबसु खनदबा हाइतारेने दुना हयेंग अंगांगसिना मांगा कांदा फिबम जे थेंगनबा हाइतारेन अदुना स्वाइसिदा तम्मीबा एजुकेशन सिना अंगांग जी हिंगनबा नत्रगा खुनाइजी की ओइबा प्रोडक्ट अमु ओइद्रे अदुना खुनाइजी की ख्वाइदगी चावबा एसेट से एकोगी मीनेना लौगदबसि खुनाइदगी ख्वाइदगी चावबा एसेट ओइगदरो मीजी की वाखललोन नत्रगा लेरिबा एजुकेशन की थाकसि मसि मियाम की लेरिबा वाखललोन सेंगदबा नत्रगा लेरिबा वाखललोन ओना तैनबदुन उबनिना मसि लेरक्तबुन तवय अदुन गसाइ हंगबिगिबा वाहंगदुदा अइना समलमना हाइजनिंगमसि देसामनाजो सही लेसांगसिना कोइना डिमांड तौरगा लाइसी कोई क्वालिटी एजुकेशन नि मरोइना लेरिबा एकोगी मियामदा महिरोइसिंगदा ममा मपासिंगदा एकोइना तम्मीबा एजुकेशन सिना मेकअप थोलकपा एकोई खुनाइसी सोशल चेंज अमा सोशल रिफॉर्मेशन अमा लाहनबा ngamba दुगुंबा एजुकेशन अमा लाकपा मतमदा थबक फंगदबि समस्याजु सॉल्व तौगिनी अदुगा निसागे प्रॉब्लम लेरिसु सॉल्व तौगिनी ममा मपा नुंसिनदबा अदुगी चरांगनबा सिचुएशन अमदा लेरिसि मसि यामना मरिक चुंबा एजुकेशन अमा लाकांदा एकोगी खुनाइगी प्रॉब्लम जिंगजी सॉल्व तौबा ngamaकने अदुबो हौजिकी लेरिबा एजुकेशन सिस्टम जिदि मदुगुंबा चेंज तौहंगलबि थबकसि स्कूल दुसु तौद्रे युमदसु तौद्रे लेरिबा लेंगाक्सिगी गवर्नमेंटसु ngasi बौदा हौजिक चाही अमा फागिबगी पाइकेट खरे अदु चाही अमा फागर बौदा ngasi एजुकेशन दा प्रायोरिटी ओरकांदा केंद्र दा लेकाई दा लेरिबा एजुकेशन की थाकसे काइदा लेरिगे सिमसि चेक तौबा यंगजनबा मयाम मथौ ताय नत तारति मसि अफबा फोल पोरोइना हाइनिंग ओके गवर्नमेंट की बाइक दसु तुम लखट पे मतिक मैम हादी थबक मैम लखोली ngasi म चीफ मिनिस्टर ना कोई सोथौरबा महिरोइ सिगमरोइ ना कोई इकोनॉमिकली खर सोथौरबा फैमिली सिंग थोलप अंगांग सिंगसी लाइटिंग थिन तंबंग गमनोगे दमकता कोई था तुरकी फ्री कोचिंग स्कीम खासु हौदोखिबा लेरे ngasi ngasi म गवर्नमेंट की बाइक दी होनबदी लेरे तो क्वालिटी एजुकेशन दनी हुजिक मथौ तारी से क्वालिटी एजुकेशन परक मतमदा फैमिली स्कूल सोसाइटी मैम सिगी अम चाउबर रोल अमदी मथौ ताई हैबने तो स्वाइसिदा लोइसलकपसिदा तेंतंग मतम सु लेते ओजा लेरिन लाचन युजा हंदकी इंसिडेंट होइसे कोई खुद थारी से कोई ओजा नुपीनी अरुगा अतोप सेकेंड ओजा दसु ओजा नुपीनी अदुना स्वाइसिदा ओजा नुपा अरगदी खितंग महिरो सिंग द कीबगी अदु ओजा नुपी ओबसिदा खितंग की दबगी ममी अदमाइना मसि कहतारे जेंडर द येंगागा ngसाइगी रेसल को कहतारे अटैक अमा तोखिबने खमिब्र कमाय यंबिबजा अदुमक्ति खनजदे अदुमकपु अइना सिदेसदा अमका पुसनजनिंग बस्ती अखोइना ngasi खुनाइ सिदा अखोइ ngसाइदि खनरि मयाम सिदा अखोइना मी अमगी चेनफम तोप मगुन सि खरखर वालकपगी मी सि मी मालगा मी नलक्तबगी मौंग ने अखोइना सुंग ngसाइदि गांगना जरिसे अदुना अखोइ ngसाइगी अंगमना हाइबिरिबा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हाइबसिजु मीबु मी ओहेनबगी एजुकेशन दु वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कवेबा मी हाइबे अर्थदि याम लेखरेको ngसाइना पंजखिबा कर अदा ngasi खुनाइ सिदा अखोइगी नुपा सिंगना नुपी सिंगबु अखोइगी तोंगान मियंग अमदा येंगबसे अखोइना आइडियल होइना अखोइना थमजबदि नुपी सिंगबु आइगी इमानी नत्रगसु खरा हलोरगना नुपी सिंगसे आइगी इचा नुपीनी हानि येंगबा तारगदि हारिबा नतो मियंग सिला ओइ रेस्पेक्ट लाकनी नुक्सीबदनि को रेस्पेक्ट हाइसे पोलकदरिसे अदो हौजिके खुनाइ सिददि आइना अखोइगी माबु हेक्ता फिजिकली फाइट तौरगा माबु डोमिनेट तौबा ngamgadaba मीदुबुन हेक कीबा अदो माना खितंग ngamgadaba मीदुबुन हेक माना हेक्ता नमजानम थेकनबा अदुमकने कोना फैमिली सिंग दसु नुपा सिंगना युगा थक्सन खोसल तौरगा मागी एकता युम पुबिरिबा मीदुदा नुपीदुदा ताथि तवैना तौबसे मदुमकी ममी सि हुजि हारिबा ओजा नुपी सिंगदा छात्र नुपा सिंगना तौबसि मदुगी ममी खरा ताई हाइना इन लौजै अदुगा मसिमक्सी अखोइना खुनाइ सिदा अखोइगी अफब मकलगी एजुकेशन सिस्टम मा लाक तारगदी सुमाइना ओजादा अदुगा मरोइना ओजा नुपी सिंगदा खुद थाबगी वारी सि तारो ओय अमदि लेरो ओय हाइबगी वफन सै थमजनिंग ओके याम फजो वाफम नि कोई युमदगी हौरगा स्कूल दगी रगे मसादगी सेल्फ करेक्शन अमा एटीट्यूडनल चेंज अमा लाक्त्रिंगै देखोगी क्वालिटी एजुकेशन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सि युमदसु पीब मथौ तारे स्कूल पी मथौ तारे तो इसानसु यारिंगै लौना होनब मथौ तारे हैबने तो मसिगे दमकता करी करी मथौ ताबगे लाखद्र मतम करसिदा गवर्नमेंट की
ओइबा नत्रगा कोई काउंसिल अरगी बोर्ड की माइके ओइबा तोंगान तोंगान बा चेंजेस कर दे तुम लागतो माली गवर्नमेंट की माइके दिसु अदुगा तोंगान तोंगान बा स्टूडेंट यूनियन की माइके दिसु प्रेसिडेंट सिंह मदुम लैदो की माली अदुगा हाइरिबा वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन से परके हैबे टारगेट दी एटीट्यूडनल पुन मके ओइबा वाखल लोंदा चेंज अमा लाखपदि मथौ तारी हैबनी ऑन द नोट ngasi वनदि मनु हुनगी थरम से मतांग सा लोसिन जरगे ngasi की थरम सिदा Angamba OJA Mahendra amadi OJA Lenin lengdir tan thorom siba thawai happy khiba amadi mapung phan gidamakta ahumako amuga na thaka chok chari appreciate your joining masine ngasi ki manu hungi tharong ngasi ki edition se karam to bige khoi khan bir pe agani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi ki Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birka comment of the feedback tha bir pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjet